15 روز ji dorpêçê bê xwarin û vexwarin dibe lê zarokê ku li çavê xwe li dinyayê vedikin li ser oksîjenê jiyan dikin êdî jiyana wan dikeve metirsiyê. Temaşevanên hêja ev çend rojin nexweşxaneya Aygor ya ji dayîkbûnê li vê derê çend cerên oksîjenê yê ku zarok li ser jiyana xwe dewam dikin yê ku ji dayîkbûne yê ku nexweşî û kêmanî bi wan re hene li vir dimînin em dikarin vê yekê bêjin. Êdî rewşa van zarokan ber bi xeteriyê ve diçe ku derfetên nexweşxaneya Aygor her ku diçe zehmettir dibe. Temaşevanên hêja niha ez li gel rêveberî û bijîşkê nexweşxaneya Aygorim Diktor Nesan em spasiya we dikin li ser vê kedê niha rewşa vê nexweşxanê dikaribî ji me re bijî bi çi awayî ye. دەست پێکم خێراتن وەکی کوهانی زمان زاتەن دەرباسی ڕۆژە 15 بنە دۆرپێچێکی گشتیر سەر کۆبانێ و هەرەما کۆبانێ ڕاستە مەسەلەن باندۆرا وێ دۆرپێچەی سەر هەموو بەشە هەبوو لە هەمان سەر بەشی تەندروستی بیتر باندۆر کرد چونکە حیاتی ئینسانە دەکەون خەتەری دە هەفتە بەرەدا کەتن ئاستەنگێکی هەری مەزن دی بلکی اونها تنورجی هفت حی زاروک لبدر که قبول کردن و کوهانی زمان زاروکی کروجی وان که من زاروکی کن ساغن ایکو پیوست 24 ساعت سر اکسیژن به حتی کلور به کت خطری هری مزن چه بو تیپ اکسیژن بون حتی اکسیژن مزن ناد هات شغلاندن جبر سوتمانی تن مازوت نبو ام کتن یعنی ذاتن روزا پنجشنبه ما ایدی بریار داوی دا جبر کو امن کو ایدی کار خواته بکن سپاسیا دسته تندرستید کن در بره و ریبازه کی قدرک مازوت برکی هات کم کردن جمال باتا بو کش کربو ای عربا بو کچه بو هات کم کردن ما حتی اکسیژن شغلاندن روش هات مثلا دمکیه آنا میرو دریاجا دشه میدانه در روز سه روز چهار روز او جراناجی گور کو ام استهلاک بکن شیروان اوجی قطعه الباجیر گیش کت گری تنکانی یک قطعه شیر ببینیم از خازم ویا کی بیجم سپاس ساعت خوش زاروکê ku nû çavê xwe li dinyayê vekirine di nav jiyana man û nemanê de ne li ser van cerên oksîjenê jiyan dikin. Ji ber nebûna sûtemeniyê jî êdî ev cer zû zû nayên peyda kirin. Yê ku dibin jiyana xwe dest pê dikin, dest bi jiyanê dikin, êdî şîr tune ye ku ew zarok pê jiyana xwe dewam bike.